Mame mo the finance minister yewura ato Forson abaso. De bia meka se oman no se yenya ni suade hu na yeye ya adwene se yebebo ho bra yi a sika de bi wokurum ha. Na mum sai ne yesai no. Sika, mesi sika on ebi wokurum a. Entia na me kai de na na adoda nko akufu ado kan no se yeti sika so nso kom de ye ne eye true. But adwen bone ene beye ne abonsam ti ni patrimu edinti ena ama oman yebre. Ato Forson wie ni dwumade de maybe ebia yen reshuffle no, which I don't see it coming. Obey finance minister for 4 years. At least for a year, and I'm to Ato Forson etuno etre ye say he is really competent as a finance minister. Na onim adwuma no nso a oye ne eniso. In fact, omubo ni din no na me hwehwe mpanimfuo bi a che se womu edintintimaya ne na economics yimu ache a womu ete sa amamuo yase yie a me fa ne se womu mfie kwa ani womu experience bebre. But having Ato Forson we kura office for 1 year no, omu ananyini nyina ene they will realize say Ato Forson abo adwuma. Na ni ntie ne meka ne ho asemi ne se wa manani anda ho a enka sika esum oman sika foforo opepe nwotwe achiripo baako enka yahwere ne kwa enka Ghana fo ewudifo yi bia wo mo ya kronfo a wo mo te aban aso ya ahodo no bi ye adwuma wo mo ne amanyofo yi bi kabo mu aban dada na pensu ko mu wi a yesika koy ko ma sa ba gi sika asa di ba nani ada ho ni nyina ne se ebra oba betena akonwa so se wo soafo no ena wo mo de nkrata ama ne se eka oman ni di a ewo ho a ye ntuaye esum oman sika foforo opepepe aduosia enwotwe achiripo enso 68.7 billion arrears ewo ho a ye ntuaye 2020 to 2024 ena Ato Forson eye na adwene se dabi sika die medwene ho a emu awuram enti mame mayensa anyemu hwehwemu ni en verify hwehwe papers mu yie enhwe se de ho nsem sitie na ebusuya join Facebook ni yemehwa de nkrata ni ewo ha samri kakra na yenka ho asem na wo mu ye hwehwemu ni wieye no ese wani se wo ka kire se enuma efrimu eba no eni enyan nti bibisa me ho se nti Ghana no ede na wo ye trim ni patimu aden ankasa dra Facebook 68.7 billion ene da ho no ya ye ne kama 2020 to 2024 nia wo mu se sika yi nyina sika dodo no pepepe aduosia enwotwe no emu de o validate ya wo hu se enu de eye kapapa ewo ho a enu na ye green no eda ho no enu ye 45.4 billion enu de eye kapapa ewo ho na de aka kire no ye wo mu 13.3 billion a omu gusu omu ye nhwehwemu a ensipo emu 8.1 billion de say sika do ensamanfo sika wo chese ye de krata ba nso ebi wo ho a ekani ho na mamemfa mu kakra ye wo sika no bi wo ho a sa 8.1 billion no emu 4.4 billion eye say yesi yakoto ade ana yakoye bibia ye de ho ka ye de ho krata akọ ama ehun sika no yade wie ni asa de krata no abase ye se bagi sika ne yensan kan eno no enti duplicate payments ena wo mo asa resubmit a wo mo claim senke yensan tua ne mprenu ena da ho no enti ka enka ye bebo ede agu no na one district one factory one of the initiatives eno so abida da no de buy na de course no say wo mo chese 89.4 million car eda ho a one district one factory no
One more ebo ewumu a ese aban etua edema wo mu. Na nhwehwemu ebeto odwa no akire se saa ka no wo so wo de nyina eye fake. Banks a wo kire se eka no ekọ na wo. Enti wono mo entua emfanto saa accounts ni mu no. Wo ko hwe mu no. Na che se bank ni nyina kire se o mine ne wo mo ka. Enti etua ya nanka ebekọ accounts fufuru mu ana. That's a big question. Why na eji adie na why na tro kra se ka wo ho a ekesi ekotua edema banks e wiase no say you fake bank payments ya ye bi kra agumu a ye fake one district one factory bank payments ya e wo ho yesi ye de bank ka enso ye de bank ka emu yesi enkofa mu ye tua ho nka 34,000 metric tons ye tua ho ka wiu afi emu eba ye 24,000 metric tons. It means say emu 10,000 ye akan system ohra and so ye tua ho sika gina wie ye tua 34 million no but 24 per the buy. Ebusia Ghana nkomoni o na me hwe mu na me ra ho yenko ye nimwe we eye contracts ahodo a ekoso a unsupported transfers ya womaye 293 million. Documents na yese enunti ye gina so ne ye di tria se sikai no sa document ni nyina no eje papa wo enso woman no obi aginam assign the signature siso the signature esiso. How wicked pesamin kuminya chronobo na ministries ya wo mu ho abebum pa sansem roads and highways akwan ministries wo mu bom pa akwan ministries no na jeff no to so mame yenhwe ministries no Ministry of Roads and Highways 3.6 billion and ohwe Ministry of Health 384.8 million sika God. The other one, no. Ministry of Energy, 216.7 million. And that screen is no bit me abere. Ministry of Food and Agriculture, 57 million. And you have ministries now. Womu sika, omu hubo omu pa, obia share womuni. It will be tina ministry ho. E approve no maybe manekoe. You need the documents back is SK. It's can be okra ye tua wie dada. And so near the document are resubmitted for payment. E bi okra kwa fa so tua no. Na nkrata sem ni mu and so ye tua no ma becheko. Ba kwa ye se emu ebro yenkofa ebro de ne je fa to so mame. Ho kira banti yenkofa bro se o kai se ebro ho ye den kakra. Ma ne buo shutu ya ne ade aban dada no apenso ebua yese yekofa dia support ehunu no ma no ye kan say ye tua 100,000 metric tons musika. In fact the almost supply ye 11,900 88,100 ye ntimi account for ehun sika na kodi obi botom ehun sika no ye hunu na ato Forson the way akoma Public Accounts Committee or sanso the akoma Attorney General ba me Dr. Dominic Ayene de me nyini ni sa papa yi press conference Attorney General yi Attorney General we Dominic Ayene no abegina ho press conference he is a thief who yes a thief na abegina camera anim ka yi nyina ye huru Attorney General Dr. Dominic Ayene papa we die e ka me hwese first reshuffling kro na nkebeka no adwuma no suma no Attorney General Dr. Ayene adwuma no suma no but we forward ya koma won Public Accounts Committee die ato Forson se wanye payment bia until see be full verification there and that's a good one. It's a good thing decision I take. And why it's a forensic audit and course one district one factory particularly and what me catch your car course and bibisa me ho say ketasisa project dream kan koswa ye wani mu a etechiri
every fake claim yenya bia no anaso wo mu a epe sika na beje e fake document ni fake yi ba ya wo mo de ebeji sika ne mpre no nso a ebi kura ne yatwa wi ana nkrata asem ne nye no ye wo nipa wo mo twro sika no ene ye wo nipa wo mo sign ye ene ye wo nipa wo mo approve ye because wo mo ni see system ni ye weak ya monitor hwe ye nhwehwe nkrata mu ye wo bi adi sika ye nye e se enkosi hwe nti no omo so dia fam no ma twetro ne saa ena nke ye di wia wo man no kro no ya bo man ne kabi ena nke ye saa de be to so asa beji ne mpre no so because the system no nya intimi check hwe but omo di dwuma ni nyina no omo wodi omo nsa hyase omo san ye so omo de omo mpia na omo san ye enti betumi ye hu omo but the meme can say attorney general we there meme gidi enim obai 1 year wo de wan kasa because one of the issues a man Ghana for bi koto aba the man NDC one was on jobs economic stability and anti-corruption ho nsem because mo de oral by operation recover all loot Ghana for gidi say wo mo to aba mamu a the manfo awia bi ti said ye keka ya ene audit na kire ni nyina no mbegege auditor general's report e ba ya atwam 2022 and 2021 the wu nyina ye wo discrepancies wu irregularities akoso wom esubesi nei debia we are on it debia we are on it mini we attorney general we there as I've said men shade ni gidie say we bibi pebi kura betimi akoso but ya refer man and I'm hoping something is done because we a serious crime unim say sika we e betimi ayi no ma bebre dia ya wasting no 8.1 billion na ato Forson amanani an na ho a sika we nyina no a ye ka ho asem nyina no e bia nke ye wunu kura e betimi asi hospitals e betimi afix road na wasu wo mantemu no enura ebi kwa ya de sabia wo munya no se sika ebetumi am yenya enne yesi kokko akuafo kura sika ho ayede yentua bi nwie ene ade se sika nyina ne nam ho ke betumi aye bibi pa bi di aboaye Ghana de in fact technocrats no wo wo enuma mu no ebi akronfo kura cha amanyofo ebi akronfo cha amanyofo do ba ni nyina mu no amanyofo no ye de omu si nyuma na no so ombehwe se ombeye checks se be ya omu mu wadwuma na se ntimi ni di ase ensei mo man ne ka ti so omu nimu bia we nyina nka ntimi nkoso mo me yenye sika ye mfa mo ye ho bra simple ehu hia e pa ebusua me ba Nhyira 104.5 FM. All right, Nhyira 104.5.